Во гостиварската болница денеска беше пуштена во употреба операциона сала во одделот за травматологија и ортопедија. Министерот за здравство Азид Ралиу изјави дека за да им помогнат на колегите од гостиварската болница, во салата ќе асистираат специјалисти од Универзитетската клиника во Скопје, се додека локалните лекари не ја стегнат потребната експертиза. Инвестувам që të jetë një sallë operative e cila do të mund të operohen të gjithë të pacientët që kanë probleme të ndryshme që lidhen me specializimet të traumatologjisë. Pra sot këtu bashkë me kolegët e Gostivarit janë dhe kolegët e klinikës universitare të Aridut nga Shkupi, me qëllim që të bëjnë transferin e dhuntive për të bërë këto operacione, me që pastaj mjekët lokal të mund të vazhdojnë dhe të bëjnë operacione të tilla. Директорот на болницата нагласи дека ова е прв пат во историјата на Гостиварската општа болница да се отвори ваква специјализирана операциона сала. Është hera e parë në historinë e Spitalit të Përgjithshëm të Gostivarit që hapet një sallë operative specializuar për ndërhyrje ortopedike dhe traumatologjike, kur do të krihen të gjithë llojet e operacioneve të këtyre fushave. Додека порано пациентите мора да чекаат со месеци за хируршки интервенции во ортопедија, сега операциите ќе може да се изведуваат директно во Гостивар, со што се подобрува здравствената услуга и пристапот до локалната здравствена заштита.